NF की लेन स्कैम थिजननबा शू हंदोकनबा होम मिनिस्टर दा तक्षिनख्री इंडिया गवर्नमेंट का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट चथरिबा कुकी लालहरु कुकी नेशनल फ्रंट चेनबा लुपा कोटी कयागी लैंड कंपेंसेशन स्कीम अदु अकक्नबा मतमगी मनुंगदा थिजननबा मैतै हेरिटेज सोसाइटी ना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह दा तक्षिनख्री ओजा सिदा वफम ओजा कई अदुनी हारिसे ममांगदगा हारिबा मखोइगी इनकम हाईवे अखोई मियामगी मणिपुर मियामगी फुल कुंथ्रा तरुक तरी के लेरिबा पुक्सा अखोई पुक्ली हाइबा तारे को पुक लाइन अखोई याम सेंग थमगदौबा लंबी हाइबा तारे को ई मरी नि गायना खनगदौबा हाईवे हाइबा तारे सोनाकंदा दिमापुर लाइन की लेरे जीरी लाइन की लेरे को मोरी लाइन की लेरे सिगे हाईवे जिदा लूट तौरगे हिंगने न खनबसे मसिदगी हेन तोनबा जीव जाति सि मियबसिबु लैगिद्रने को कनो अदुना अदुदैदा अमुक सेमदोक सेमजन की तौजरीबा मियामगी कंपेंसेशन फंगम थोपदुदै को यामना वॉलंटरीली अखोई समाइना तौबनी कोपनी अदुना अंगम नोगी खरा खरा हायु गाना हाइबगुंबा इ अप्रोच मियबगी सतनबी अदु नत्तबिदा हेक्ता चीदा ब्लैंक पेपर द सोई तौरगा पैसाबु चामदा 70% कअगा अरियमदु पीबनी हाइबा नत्रगदी नोमैना नत्रगा लेहलोय नत्रगा हाइबदे सिंगबको नोमै सिंगदोन द थंबसे मसे यामना लीरबा अरिबा चन्ना पथामनी को हिटलर जर्मन की मेन कैम्प लेदना मागी लाइक यावरिबा अदुगुंबा लेवेन श्रम की थ्योरी गपान तौरगा यामना ngalingagi सेंचुरी अंगनबगी मतंगी वानी मदु हौजिक सिरि द तौगनी हाइबसे मसी यारोय मरमदी हौजिक मीसिंगसे लोइना बक चावखलबनी अदुगा प्रजागी कनक लेवेन वांगबनी अदुना सिगुमसी यामना कुमना यिंजिंगदौनी ना हाइरिबसे मसी यिंजिंगदबनी मसीगी हौजिक पेपर द लाअबनी मियांगी कनोदा कनो वखलोन द लोइ लैरबनी मसीगुमसी सुम तौरगदी पीपल की कनोदा होई इंग तप शांति होइना लंबी चथोक तसिन नत्रगा मसी मनाक्ते हिंगबदा कनो तो अरोय को अदुना शांति होइरोय मरम अदुना हाइरिबा स्कीम से यामनिंग थिना कुपसिना येंगसिनगदबनी मरा लेबसिंग चेराक पीगदबनी अदुगा अमुक्सु ngasai miam sing sigi oiba safety se masi kholau se masi human rights ki laidana amang digi hoduna 1948 ki declaration digi hodunga national human rights commission gi all constitution of india gi fundamental rights of the citizens laidi bo hol mayam sing asida bahar le tabu poni ko amajana sigum se masi delay tawredabani justice delay is justice denied hairibani masi cases mayam india thokna koi लाइडियो पोसक अमनी अदुना यामना फजबा पाउनी तबुदती अकोइना अदुम येंगदुइसे यारिंगै अकोइगी असेंग असेंग इंडिजिनस फ्रूट मयामगी असेंग असेंग मियामना लेजबा मणिपुर खुनाई अमा मदुगी हक को मदुगी फिजिबिलिटी अदुगा फ्रूट कुंट्रा तरुक तरेत अकोइ नुक्सिजाना हिमिनेयुसे मसि पुथगदबनी हाइबसिमा अदुम अकोइगी हक मतपा यारोय हाइबा सिनी एनीवे हुजि हाइबा पाउसे मसि अथु मतमदा मरिनेबो अथॉरिटीना लौखलकांदा कोई फंगम थोई बमियाम के हक कोई कॉम्पेंसेशन को मनु फंगदबनी अदुगा मनु चेनब ऑफिशियल ओरो और अनऑफिशियल ओरो मकोई सिंग अदु कन फजन खंगगा मकोई मथक्ता कोई लीगल एक्शंस आइबा तारे को मदु डिसिप्लिनरी एक्शंस अन लौगदबनी मखाताना अमुक तौदना बखोन लगदबनी आई थंगे को ओजा मथंगी से हुयन पाउगी आन बे हेडलाइन साहब बिसे असेंबली खोगी निनी चनब नुमितसु हाउस अनिमक एजोन टोक्रे डिप्यूटी चेयरपर्सन हरबंस ना राज्य सभा बु प्रिसाइड तौखी पार्लियामेंट की हाउस अनिमक की नोंजु मिफम ngarang dagi हौख्रबसु अहोब नुमिता हाउस अनिमक ता ऑपोजिशन मेंबर्स सिंगना पहलग्राम टेरर अटैक अमसुंग ऑपरेशन सिंदूर की मतंग दा खनगदबनी हाइदुना अकनबा प्रोटेस्ट लेप्टुना तौरकपदगी लोक सभा की मिफम मरीरक एकथोकलबा मतुंगदा ngasi ayuk pung 12 dagi mahusagum ani suba numit ki mifam chathaba haukrabasु amuk hana opposition gi maikai dagi pleka na chingba paibada natana slogan sing laushilakpadagi edzone tauki thawong asimak rajya sabha da su chap manana thorakpadagi sabha anibu preside taukiba mathang shitna speaker om brila amasung deputy chairperson harivansh na sabha animak hayeng ayuki pung 12 fawba edzone tauki oja sida kai oja yok kai thamdi parliament session se yamna maru ebani ko okoi gi
Bharat ki Saur Bharat ki Parliament Harisini Parliament Leki Warep Sina democracy Satpa Laivak Amadadi lady millions of people Miang Magan Lepodoribani state Singiko Aduga Masagi state lease concurrent lease federalism structures Kaise Akoshi the Kai Bigi Amna Kano Lady Bani Aduna some Ying Matamda Indiagi Kanoshi the Parliament ki Masaksi the Ying Matamda Akoi Hekasa Langa Dumatam Lentopa Man Bako Akoi Harau Kumito Budona issue to the Yamna Sasa Kanaraga Mari Lenako yet the Kona Toraga Yamna constructive way by resolution because you Ubagi Mamiama Barki Parliament Tada say Masida Mata Sada Nuai to be Kaijaba Amadi Pawiko Madam di Matamaizi am Likna Pangani I say Adam Rekangari Benico Masi Ayuki Puntarit consider Halaro Doni Gaise I don't know Hariba and sing Sida Session Mayam sing a Sida Kanaga Dopo to Kanaraganda Aquina Madagi Bakari Kanabakara Lahora whatever Lahogaraga Tawudagi I say Masina Hena Pavaniga and a Kanbagi not the Vidago Nakandagi Palau the Lauraga but the Pang the Langaraga Adagi Amcu Haji opposition not a ruling one Natigo a ruling the Su Ngasagi opposition gi wahising si ili andana ta adana kotana tawrakanda ili they are representing voices different voices of different sections states of the nations masi yengakanda Tawgina Kandava, any longing warip the Hayang Lushalapota Kangdia, at the lower lawyer, Masing Helibu Gainaco, Masing Helibu, long, lonely guy, Kanba Manba, Majoritarianism Giko, Magi Saubinism Pacano, Masaximus Uboko, and the opposition give my case, we have Pukatamatamda, Kanoki, issuing the from Sana Pukalaga, Kanto, Kana Nobo, and Kara, the Palau Vaitarico, a Sigi Pala means the machine run to Lava and the guys can't but the young Wow Habitat no item of Habitat, the Mapuina Aquina Uiko, Maranga Handigi, Howdy Maru, Sessensina, Lowry Basi Pahalgam, KSK, Operation Sindurgi, Sapsava Masaktu, Kadai Power, Aqui, Aho Bakari Lagi, Aquina Kadai Power, my Paki, Ko, India Pakistan game along the Lane Kiva, the Tassan Habitat conflict, Missina Yao Ribani, Kayatu Mayam Talk Ribani, Madugi Sapsava, Kanasi, Habasi, Kanabam Topo to Topanico, doing Hodragadi, security, Kanomayam, status, review to Wungamodorimni, Madu Asum Matavani, I say Madu Laula, Mapuina, atop of the Bihar. Howzik lady ba special intensive review ko SIR nama ko of voters gi kano se masi akoi gi 20 akoi mamangi ko mi gi tangkun ga mari gum badagi ngani ko do ha law kano mai gi law thuro ko matam da ngasai gi akoi na thengnari ba se akoi gi kano se mi lak yang khai ni thoi gi voter si Bihar dagi magi electoral roll dagi law thuro ko ari 18 lakhs na siwagi list yaw rega haiba 26 lakhs muksina akoi gi mafam tong amada hong baniga haiba ko aduga amuksu 7 lakhs kumbasina ming anirak chanjaliga haiba cases ki report ka piri ba keno ko aduna sigi mayam ta detain oi daba masidi ta signable lai haiba dagi ne ba ngasai khana ji haidana opposition ki maikei dagi masi pukhalai ba se adugi hariba si adum kanuni yengtho godoni khana tho godoni lai ba 52 lakhs ki ba kanosi voter si kamai tawna voter list ki Bihar gi kanogi ko assembly gi constituency में आमदगी मस्का लौथोई बसी मरम सादे हरे इबसी की रीजन तो ताब सुमेन खाली अदुगा मरम सादे बलेन मकसु रेक्टिफिकेशन ना बतारे सेमटोक सेमदिन तो बसे याना मथौ ता पोनी मसी गे हंगदोनी अदुबु अकोइन बदा मसी अखोई की आइना हाइनिंग बदी yam tuna gyan tamna tana session kara yam nako phasaba topic sing da torwa sasal loisala chakibena phai ana parliament se kumai haraugi mafam nate ko lang dana khotana kuba khudana ko khana andre akoina ngamme yeithoi thum khana dana mi humni leire aw thum sa thakana khotana tawgon leiramgani kari madu man india gi miyang gi mangjebani habani da madu khal kan da consciously mp amagi kano do Muisina India Masakta even Mogi or Yamna
kare hai tare awang ba thaki kan wangang sangang khupam lakpham wahai wata khana nei da bagi masak to malem da kan uhon ba ama changi ko adu ita ta da ba man ba ko chungera langera adu ju ga na ko sai ju tong nei da adu phibam da sum taw ba man ba simati kitang aina nuai ta ba phawi masi chamto ni kan